السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo rano imao vrlo predane ahbabe. Jasir je jedan od njegovih ashaba bio, njegov otac. Tatan iz potomaka, od tih potomaka je bio i skupa sa svojom braćom Adis i Malik. Oni su došli da tragaju za jednim od svojim bratom i Haris se vratio. Hazreti Jasir je ostao u Meki. I Ebu Zaifa Maksumi. Oni su napravili su prijateljski odnos i sa njim i Muzafa ga je oženio sa svojom slugom i Amara je bio rođen iz ovog braka. I Hazreti Amar i Hazreti Asir su ostali s njim i kad im je predstavljen islam, onda je Hazreti Jasir, Hazreti Sumeja i Amar i njegov brat Abdullah bin Jasir svi povjerovali u islam. Hazreti Jasir kaže iz Suajb bin Senanu, kaže, ja sam se sreo ga na vratima Tarik Ekram. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tamo u to vrijeme u Tarik Ekram i ja sam pitao Suajba, odakle si ti došao? Suajb je rekao, kakva je tvoja namjera? Ja sam rekao, ja želim da odem časnom poslaniku i da slušam njegovu poruku. Suajb je rekao, ja također imam istu želju i namjeru. I rekao je, mi smo onda obodvojica odšli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i časni poslanik nam je rekao o islamu i mi smo prihvatili islam. I od tamo smo ostali neko vrijeme i onda smo otišli iz Tarik Ekrema izvan pogleda ljudi i kad se Amar prihvatio islam, u to vrijeme je više od 30 ljudi već primilo islam. Na hadisu u Buhari, knjizi hadisa, kaže da je Amar bin Haris rekao, ja sam vidio časnog poslanika u to vrijeme kad je skupa s njim bilo 5 sluga i 2 žene i Hazreti Ebu Bekr Sidik je bio skupa s njim među njegovim sljedbenicima. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu u pogledu ovih ashaba na jednom mjestu kaže, oni su bili od vrhunskih familija u Meki
i mnogo bilo ljudi od njih koji su imali čast da služe i također od siromašnih ljudi oni su primili islam i oni su obavili vrlo časne službe. Ovaj gospodin je bio iz vrlo plemenite familije, Hazreti Hamza također je bio iz odabrane familije, Hazreti Omar je također bio iz vrlo ugledne familije, Hazreti Osman također vrlo odabrane porodice i u poređenju s tim Zaid, Hazreti Bilal, Hazreti Samra i Hubab i Suhaib i Amir i Amar, Abu Fukeja. On su smatrani vrlo običnim ljudima. Drugim riječima, od istaknutih ljudi bili su također brane sluge islama i također od siromašnih ljudi su odabrani također sluge za islam i za vjeru. Na jednom mjestu on je rekao, Hazreti Someja je bio ženska sluga i njen gazda je nju kaznio da bi napustila islam. Međutim, ona je bila ustrajna i čvrsta i nije nikakve bilo u njenoj vjeri nikakve prepreke. Ona nije uopšte mila. Jedan dan je njen gazda stavio strelu ili nešto probao i ona je bila ubijena. Hazreti Umatu je bila čirka Someji. Oni prisilili da leži na vrelom pijesku i bila je jako teško mučena. Urva bin Zubejd prenosi, to je zapisano u Tariku historiji, da je Hazreti Amar bin Jasir bio među slabim ljudima Mekke koji su bili mučeni zbog činjenice da nisu htjeli da napuste svoj religiju. Hazreti Omar kaže da je Mustarzafi siromašni slabi ljudi koji su bili slabi i oni koji su bili opisani u Koranu kao slabi ljudi, ovo su bili ti ljudi koji nisu pripadali nikakvom slabom plemenu Meki, niti je bilo ikakve zaštite za njih, ni nikakve sile. I Korešije su ih izvodili kad je vrelo sunce i stavljali ih na vreli pijesak da bi ih prisilili da napusti svoju religiju. Slično tome, Omer bin Halek kaže da je Amar bin Jasir i Suhaib, Hazreti Ebu Fukeha, bili su toliko mučeni da su počeli govoriti one stvari koje nisu u redu ispravne. Međutim, iz ove kazne neprijatelji su onda jednostavno prisiljavali da uzmaju riječ iz njihovih usta i prenese da je Muhammed bin Ka'b prenosi da je neko meni rekao da je vidio Omar bin Jasira da bio u hlačama i vidio je neke znakove na leđima njegovog tijela. Hazreti Omar kaže ovo je rezultat te kazne i mučenja koji je sastavnici Mekke meni zadavali i u vrelim danima. Hazreti Omar kaže idolopoklonici su stavljali vatru na Omara i Hazreti Amar je prolazio pored časnog poslanika i časni poslanik je rekao ovo je bilo na arapskom, u prijevodu kaže o vatro postani hladna za Amara kao što se postala hladna za Ibrahima. I u hadisu je spomenuto da je Hazreti Osman rekao i Ufan da je rekao. Ifan kaže da je skupa s časnim poslanikom obojica nas smo bili u Meki i časni poslanik je mene držao za ruku i Amar i njegova majka, obodvoje su bili mučeni. Hazreti Jasir kaže, ja sam pitao, hoće to biti naša budućnost? Časni poslanik je rekao, pokažite strpljenje i moli Allaha za njih o Allahu. Oprosti Ali Jasiru i porodici.
I Allah Đelešanu im je rekao da će im biti oprošteno zato što su prolazili kroz vrlo teško mučenje. U jednom hadisu spomenuto da je časni poslanik prošao pored Alimara, oni su bili mučeni u to vrijeme i rekao je: o Ali Amar, familijo Amara, budite sretni jer Allah Đelešanu vam je obećao džennet. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik prolazio pored Mojasira i Abdullah bin Mesud kaže da prvi ljudi koji su proglasili islam bilo ih je 7, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Amar, njegova majka Hazreti Sumejla, Hazreti Suejb, Hazreti Bilal i Hazreti Begdad. Allah Đelešanu je zaštitio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko njegovog amidže Ebu Taliba. Hazreti Ebu Bekr je bio zaštićen preko svojih ljudi. U ovim hadisima, ovim kazivanjima možda bude neka greška u brojevima ili bilo 30 ljudi koji su slijedili spomenuto jednom hadisu i Omar se pridružio. U svakom slučaju ovaj hadis kaže da su ovo bili ljudi koji su povjerovali i primili islam. Ovo su bili ljudi koji su bili u to vrijeme mučeni. U svakom slučaju oni kažu da je Hazreti Ebu Bekr bio zaštićen od svog naroda, od svojih ljudi, a preostali su bili uhvaćeni od strane idolopoklonika i oni su im zadavali, udarali lancima i primoravali da stoje na suncu i nije bilo nikoga osim Bilala, svi drugi ljudi nisu slijedili njihove želje. Hazret Bilal je bio ponižen ovim mučenjem i Kurejšije su ih predavali djeci i odvozili da ulice i govore Hazreti Bilal, a Hazret Bilal je ponavljao Allah ekber, Allah jedan. Ovi idolopoklonici su ustavljali ih u vodu, ove ljude i mučili ih, udarali ih. Dakle, svo ovo mučenje koje je vrlo običajno u ovo vrijeme također prema protivnicima ovih ljudi ili neke vlade i neki kriminalci također zadaju ove muke i vrlo loše tretiraju ljudi. U jednom hadisu spomenuto da je časni poslanik se sreo sa Hazreti Amarom. U to vrijeme Hazreti Amar jecao i plakao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, časni poslanik je počeo, također su počeli liti suze iz očiju. On je bio uhvaćen sa neprijatelja i stavljen u vodu. I šta god su radili, su ponavljali što su radili, detalje od toga sirat Hatamun Nebin sa prenošenjem drugih ljudi. Ovaj čovjek je spomenuto, kaže Amar i njegov otac Jazir i Valda i njegova majka i Hazret Sumeja. Njegova majka je bila također zatvorena od ovih ljudi. Njihovo stanje je bilo takvo da čovjek zadrhta kad čuje to. Jedna zajednica, kad su prolazili kroz ovu muku, slučajno je, kad su prolazili kroz svoje muke, časni poslanik je slučajno prolazio tim putem, pogledao je na njih i na vrlo emotivan način rekao, to jest u prevodu, o porodico Jasira, budite strpljivi i budite ustrajni i čvrsti. Jer Allah Đelešanuhu će kao nagradu za ovo mučenje Allah pripremio za vas dženet. I konačno Hazreti Jasir je u ovom mučenju umro i Sumeja je bila pogođena strilom na privatnim mjestima i ona je umrla također. I oni su tako postali šehidi. Drugi ljudi također su podnosili jako mnogo mučenja i rečeno im je ukoliko ne poreknete časnog poslanika, ova kazna će se nastaviti. I konačno Amar je spomenuo jednu riječ i ovi nevjernici su ga pustili
I neko je došao odmah časnom poslaniku, Amar je došao i plakao je gorko i pitali su ga, Amare, šta se dogodilo? Je rekao, Božji poslaniče, ja sam osuđen jer sam rekao riječ o tebi koje su bile pogrešne, ali to je bilo pod prisilom. I časni poslanik je pitao, kako je stanje tvog srca? On je rekao, Božji poslaniče, moje srce je srce vjernika, kao i prije, i zasjećeno je ljubav prema poslaniku. Časni poslanik je rekao, u redu, Allah će ti oprostiti ovu tvoju grešku. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u jednoj knjizi Češme Marfeti kaže, u kojoj je on napisao biografiju časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je naveo neče isječke o tamo i kaže, obećani Mesija spominje da su članovi njegove zajednice i rekao, kupite ovu knjigu i čitajte kao kratki sadržaj što je on napisao. Ja sam to spomenuo, on je napisao onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, muke koje su njemu bile zadane, on je to podnosio na koji god je način to moguće. Međutim, kad bi vidio da svoje ashabe da su mučeni, onda je njegovo srce izgubilo kontrolu, on je izgubio kontrolu nad svojim srcem, on nije mogao da toleriše da mu njegovim srcem da bude zadane muke i on je postajao izuzetno uznemiren. I ovi sedbenici su učinjeni žrtvama mučenja, odvodili su ih u džunglu i skidali im odjeću i stavljali ih na goruću vatru i stavljali vrelo kamenje na njihove prsa, na njihove grudi. I ovi ljudi su uznemireno ležali tamo i mnogi ljudi su umirali u ovim mučenjima. Jedan od njih, Hazreti Amar, je bio jedan od njih koji je ostao čvrst, ustrajan naspram strašnih mučenja i treba biti nazvan Amar. On je bio vezan i protjeran je da leži na vrelom pijesku i tlu i vrelo kamenje su bile na njega stavljeni i primoravali se da ružimo nazove časnog poslanika. To je učinjeno i njegovom ocu također i njegovoj ženi, majci Amarovoj. Oni su podnosili ta mučenja. Njegov sin, skinuli su mu odjeću i toliko su ga mučili da to nije moguće izraziti riječima zbog stida, ne možemo to spomenuti. I u toku ovog mučenja, ovo je kratki sadržaj te žene koja je bila ubijena i postala šahid u tog mučenja. Ovo je kratki sadržaj koji je Bešir Ahmed spomenuo u toj knjizi, vezano za tog pisca. Sufjan prenosi od svog oca da je Hazreti Amar bio prvi koji je u svojoj kući pripremio džamiju za obavljanje namaza. Hazreti Amar bin Jasir, on je iselio u Medinu. Hazret Baširin Abdel Munđer je boravio sa njim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Huzeifa al-Džaman radijallahu anhu i Hazreti Amar, oni su među sebe napravili bratstvo, pobratimi su i za časnog poslanika za njegov boravak, oni su dali komad zemlji za njega da tamo boravi, za časnog poslanika tamo boravi. Tabin bin Rasis, Hazret Ebu Salma i Umi Salma iselili su. I Hazret Amar bin Jasir je bio član porodice, tako da je on otišao skupa sa njima. Hazret Amar bin Jasir je bio je u rodbini sa njom. Jedan put je rekao jednom svojih rođaka, Ebresu Kudri, idi njemu i slušaj njegov govor. Tako je on otišao tamo i on i njegov brat bili su bašći
navodnjavali su zemlju. Kad su vidjeli nas, došli su k nama i sjeli su s nama. I on je rekao, u vrijeme izgradnje džamije mi smo uzimali odmor, a Kamal bin Nasir nosio po 3 kamena u jednom. Prolaze tuda časni poslanik i časni poslanik je bila mu prašina i on je uklonio prašinu iz se kose i rekao je, možda Allah će pozvati ove ljude. Amal je rekao, trebam biti zaštićen od ovih kušnji. Abdullah Sanuzeil prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgradio svoju vlastitu džamiju i svi su ljudi donosili kamenje s jednog mjesta na drugo i cigle i časni poslanik Hazreti Amar, obojica su radili i on je učio i rekao, mi smo muslimani koji gradi džamiju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio i također skupa s Amarom ovo učio. Amar je prije bio bolestan i neki ljudi su rekli da danas će Amar umrijeti ili vrlo naporno radi, a upravo je samo oporavio se malo od bolesti, prebolio, vrlo je slab. Časni poslanik je rekao, on i svojim rukama prenosi sve cigle i traži od njega da malo odmori kad je bio izuzetno bolestan. On ipak nije želio da pobjegne od ovih teškoća obaveza. A u Selma, kada je časni poslanik rekao, Amar će biti ubijen od strane nekih pobunjenika, i Ben Jasir i brat i na Uhud i Bedru, on je bio skupa s časnim poslanikom i također pridružio se u zavjetu Bajata koji je učinio prilikom sklapanja ugovora da je bio časni poslanik. Poslao kao Hazreti Osmana kao predstavnika za pregovore. U to vrijeme on je zadržan natrag dugo vremena, zadržan je da ide dalje. On je išao okolo ljudima, mislio je da možda uz to su ga nevjernici ubili. Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao vjernike da dođu pod drvo, tražio oni da dođu pod drvo i rekao je, ja želim uzeti obećanje od vas i zavjet od vas da niko neće pobjeći iz bojnog polja i da će svoj život, ali neće napustiti ovo mjesto. Na ovaj proglas je rečeno, ashabi, oni su upravo dolazili jedan iznad drugog da daju to obećanje i zavjet. I kad je časni poslanik uzeo zavjet Bajata, u to vrijeme časni poslanik je stavio svoju ruku na desnu ruku i rekao, ovo je ruka Osmana, da je on ovdje, on bi se pridružio u ovom zavjetu. Bilo kako bilo, časnije se to pokazalo pogrešnim, međutim, muslimani u to vrijeme su ispunili obećanje da će dati svoje živote, a da će se osvetiti, jer oni su ubili onda njihovog ambasadora i ubili ga. I Hazreti Osman se vratio živ i zdrav. U jednom hadisu je spomenuo da je Hakam bin Muhaka da je rekao da je časni poslanik rekao, kad je došao u Medinu, poslije vremena dizanja sunca, on je došao i rekao, treba biti ospeljeno neko mjesto za časnog poslanika gdje on može odmoriti se u sjeni i klanjati. Hazreti Amar je stavio zajedno neko kamenje i tako je osnovao prvu džamiju koju izgradio. Hazreti Amar je bio osoba koja je to napravila. Hazreti Amar kaže u bitki na Jomama, kaže, ja sam vidio Hazreti Amara da sjedi na velikoj stijeni i poziva vjernika. On je bio vrlo hrabar i rekao je, o muslimani, o zajednico vjernika, ili vi bježite od dženneta, ja sam Amar bin Jasir, dođite k meni.
Hazreti Omar kaže, ja sam vidio da je jedno njegovo uho otkinuto i da visi, međutim on je bio ostao zauzet u borbi. Tarik Nišab kaže, u pogledu ovog uha koje mu je bilo odsječeno i nekomu se rugao kao osoba bez uha. Zvali ga tako. On je rekao, vi ste spomenuli neku prelijepu stvar koju sam ja učinio na Allahovom putu i ja sam se žrtvovao kad sam zaboravio na Allahovom putu. Ovo je moje najbolji uho koje je tamo odsječeno. Halid bin Velid kaže, između Halida i Amara bio razgovor i ja sam upotrebio neke grube riječi da bi pregovarao protiv imena i otišao časnom poslaniku. I ja sam također tamo stigao. U to vrijeme on je pregovarao časnom poslaniku o meni, da sam ja pokazao neku grubost. Časni poslanik je šutio i nije ništa rekao. Hazreti Amar je počeo plakati i rekao je, o Božji poslaniče, ti ne vidiš stanje Halida. Časni poslanik je podigao glavu i rekao, osoba koji pomaže neprijatelju Amara, Allah će biti protiv njega. I onaj koji ima zlobu protiv njega, Allah će imati zlobu protiv tog čovjeka. Hazreti Halid bin Velid je rekao, u to vrijeme ništa nije bilo radosnija stvar u mom životu da Hazreti Amar postane zadovoljan sa mnom. Ja sam se sreo sa Amarom i ja sam se izvinio. Detalji toga su uzeti na drugom mjestu. Neko je rekao, jedan prenosac je rekao, ja sam vidio Hazreti Halid bin Velid da prenosi, da je časni poslanik, kaže, rekao je, poslao me časni poslanik na neku ekspediciju protiv neprijatelja i Amir je bio sa nama i u toku ove ekspedicije mi smo došli takvim ljudima da je jedna familija spomenula u islamu. Hazreti Amar je rekao, ovo su ljudi koji vjeruju u jedinstvo, ali ja ne obraćam pažnju na ovaj razgovor. Ja sam s njima postupao na isti način kao što sam stupio s drugim ljudima. Hazreti Amar me pitao da toliko ne uradim, traži od mene, ali ja ću istu stvar reći časnom poslaniku. I onda je Hazreti Amar otišao časnom poslaniku i rekao mu sve. I Hazreti Amar kaže, kad časni poslanik mu nije pomagao i šutio je, i u tom stanju on se vratio i suze su mu lile iz oči. I onda je časni poslanik tražio od njega da dođe i rekao, o Halide, nemoj vrijeđati Amara, onaj ko tako radi, Allah dželešanuhu će ga za to kazniti. Bilo ko ima bilo kakvu zlobu protiv Amara, Allah će, i koga proglasi glupavim, Allah će njega proglasiti glupavim i neće biti zadovoljan sa njim. Hazreti Ali prenosi, kaže, ja sam sjedio s časnim poslanikom, Hazreti Amar bin Jasir tražio odobrenje da dođe, časni poslanik mu je dao odobrenje i on je rekao, vrlo čista i očišćena osoba, dobro si došao. To je čast koju mu je dao časni poslanik, ukazao časni poslanik. Hazreti Ajša kaže da je časni poslanik rekao, Amar, kad god mu je dao izbor, da odabere dvije mogućnosti, on uvijek odabere onu u kojoj je uputa i ispravna stvar tamo. Hazreti Amar radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Amar bin Jasir u svom cijelom tijelu, vjera je ušla u cijelo njegovo tijelo i on je potpuno natopljen vjerom i ljubavi među one ljude kojima je data zaštita od šejtana. Ibrahim prenosi od Kalma i kaže, ja sam došao u Siriju i ljudi su rekli, Abu Darda je govorio, imate li vi ljude koji su zaštićeni od šejtana? On je moj časni poslanik je spomenuo i to se ponosio na Hazreti Amara i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je odlučio da
ide i da osvoji Meku, uprkos činjenice da su se ashabi pripremali za to, međutim to nije bilo otvoreno da će se dogoditi napad. U to vrijeme Hatim bin Balta, jedan ashab, u svojoj naivnosti skupa sa ženom koja je dolazila iz Mekke, on je poslao tajno pismo u kojem je bilo spomenuto da će časni poslanik napasti i spomenute su sve pripreme. Ova žena je otišla na put i časni poslanik je odmah bio obaviješten o tome, tako da je časni poslanik poslao Hazreti Alija i 2-3 ljudi. Hazreti Amar bin Jasir je bio među njima, da idu za tom ženu i da uzmu od nje natrag to pismo. Spominjući ovaj događaj, Hazreti Kalifatul Mesih prvi kaže: ime od ove žene je bilo Sara. Ona je odrasla među Benu Hašimom plemenom. Kad je časni poslanik odlučio da putuje prema Meki, ona je došla u Medinu i časni poslanik je pitao je: jesi li ti pobjegla iz Mekije nakon što si postala musliman? Ona je rekla: ja nisam musliman. Međutim, činjenica je da ovo vrijeme ja trebam pomoć i familiju časnog poslanika. Časnog poslanika su mene stilo ne pazili, ja sam to došla tebi da mi ti pružiš neku pomoć. Časni poslanik je rekao ljudima i oni su joj dali neku odjeću i novca i ona se vratila u svoju zemlju. Kad je upravo htjela da ode, Hatib, koji je među onih ljudi koji su se osvjedočili u bitci u Bedru, i dao joj ovo pismo, on je rekao da dadne to pismo ljudima Mekke, ona je to prihvatila i uzela to pismo. U tom pismu Hatib im je rekao da će časni poslanik odlučio da napadne Meku i da budu pripravni. Onda je ova žena krenula iz Medine i onda je časni poslanik kroz dobio objavu da ona nosi pismo i odmah Hazreti Ali i skupa sa Amarom i drugim ljudima poslaju ove ljude i rekli da uhvate tu ženu i da uzmu natrag to pismo. Ako ona ne dade pismo, onda mogu da je udare. I oni su onda uhvatili ovu ženu. Ona je rekla da nema nikakvo pismo, Hazreti Ali je izvadio sablju i nama nije rekla nešto pogrešno. Kroz objavu je ova objava tu, zato ti imaš pismo i mi znamo to. I od straha od sablje ona je izvadila pismo iz glave, iz kose valja. I otkriveno je bilo da je Hatib je to pisao, Hatib je bio uhvaćen i onda časni poslanik pitao ga: zašto si to uradio? On je rekao: tako mi Allaha, otkad sam ja povjerovao, počeo vjerovati u islam, ja ništa nisam pogrešno uradio. U Meki nema nikoga ko će paziti moju familiju, ja sam samo želio da ovo iskoristim, da nevjernici ne povrede moju familiju. Hazreti Omar je rekao: Hazreti Hatib treba biti ubijen, ali časni poslanik je zaustavio i da ga ne ubiju i rekao je: Allah dželešanuhu je izrazio svoje zadovoljstvo ljudima na Bedru, radite što god hoćete, i rekao: ja sam opraštam ti ovu grešku. Oni to ne znajući uradu i njegova svrha nije da zada bilo kakvu štetu muslimanima i povredu. Hazreti Amar bin Jasir jedan put je bio određen za upravljača Kufe i sljedeća naredba mu je data je ljudima da Amar bin Jasir i još jedna osoba, njegovog pomoćnik, časni pomoćnik, ja sam ga odredio kao vašeg vođu. On će voditi riznicu financije i ovo su bili vrlo plemeniti ashabi časnog poslanika koji su učestvovali bili na Bedru i oni su njega slijedili, su bili vrlo, vrlo dostojanstveni ljudi. Hazret bin Mesud: ja sam dao prednost tebi da jedan dio Iraka zbog svoje zajednila, zove se Suad, ja sam dao prednost njemu nad tobom. Zbog prigovora ljudi Kufe, Hazreti Omar
Hazreti Omar bin Jasir je bio otpušten. Kad se Hazreti Omar ga kasnije pitao, kad sam te ja otpustio, za tebi to, da ti nisi bio nezadovoljan. Hazreti Omar je rekao, sad pošto si me pitao, ja ti kažem, meni se to tada nije dopalo, nisam bio zadovoljan. Kad si me odredio za upravljača tamo, ti se mene odredio za upravljača, ja sam postao upravljač. Međutim, nije mi bilo drago kad si me otpustio, kad si me usklonio. Međutim, on nije ništa rekao, on je pokazao potpunu poslušnost. I kad je Hazreti Omer pitao ga direktno, samo onda je on spomenuo ono što je bilo istina. Hazreti Osman protiv ljudi koji su stvarali kušnju i stvarali nered u Medini protiv njega, i nažalost Hazreti Amar bin Jasir zbog svoje nevinosti i također je pao u njihov trap, inače on nije bio s tim ljudima. Hazreti Kalifatul Mesih prvi u pogledu ovoga kaže, samo 3 ljudi, stanovnici Medine, bili su sa njima. Jedan je bio Muhammed bin Abubekr, sin Ebu Bekra. I istoričari kažu da zbog njegovog oca ljudi su njega također poštovali i on je mislio da je on također istaknut. Inače, on nije imao nikakav poseban položaj u svijetu, niti je bio ashab časnog poslanika, niti je kasnije imao neku vjersku obuku, neku nauku. Hazret Četrveda u to vrijeme, on je bio rođen u to vrijeme na odlasku i u vrijeme smrti časnog poslanika on je još bio malo dijete. Hazret Ebu Bekr, kad je on umro, nije imao koristi da stekne obuku ove plemenite osobe. Habed bin Useb je bio još jedan. On nije bio od ashaba. Njegov otac je umro na bitci u Imama i Hazreti Osman je vodio brigu o njegovoj obuci i pazio je na njega od djetinjstva. Kad je odrastao, tražio je neku službu i bio odbijen. Rekao, ja trebam ići vani, trebam dati neki posao i dati mu odobrenje i ne otišao u Egipat. I onda skupa sa Abdullah bin Saba počeo je da potiče ljude protiv Hazreti Osmana. Kad su ljudi napali Medinu, on je došao s njima, međutim, on je došao do neke razdaljine i vratio se. U to vrijeme kušnji, on nije bio u Medini. I 3. Amar bin Jasir, on je bio od ashaba. I razlog zašto je on bio prevaren je zašto on uopšte nije bio svjestan politike koja se događala i kad je Hazreti Osman poslao ovog čovjeka, poslao ga u Egipat i rekao, izvijesti me o aranžmanu tamo upravljača Abdullah bin Saba. On je okrenuo svoju ideju protiv upravljača Egipta. On je bio među onim ljudima koji su u svom periodu nevjerovanja suprotstavljao se časnom poslaniku u to vrijeme i povjerovao je poslije pobjede u Meki. Tako da zbog toga on je bio uhvaćen od ovih ljudi, ovi ljudi su ga uhvatili. I ljubav prema časnom poslaniku. Kad su ovi ljudi se krenuli protiv Hazreti Osmana i vladara, ljudi su vjerovatno mislili da je on tako bio prevaren. U svakom slučaju s ciljem da naprave ovo nepovjerenje prema vladaru, prema upravljaču i također pogrešno su shvatili o Hazreti Osman. Međutim, praktično on nije uzeo učešće ni u kakvom neredu. Uprkos činjenice da je u vrijeme Medine, osvajanje Medine bio tamo, osim što je ostao i šutio u svojoj kući i nije uzeo učešće u proslavljanju ovim napadačima. Međutim, ovo je bila slabost njegove strane. Nije uzeo učešće da brani Hazreti Osmana protiv ovih neprijatelja. Međutim, nije uzeo učešće ni u ovom sukobu uopšte. I on je slobodan od svih ovih pogrešnih izjava protiv njega. On je ostao sa Hazreti Alim neko vrijeme i Džalni Džemal i Džalni Sefin u ovim dvema bitkama on je uzeo učešće. Osman Salebi kaže
da u bitki na Sefin mi smo bili skupa sa Hazreti Alijem i ja sam vidio Hazreti Amar bin Jasira. Način kako je otišao, iz koje god strane je otišao, ashabi časnog poslanika su bili skupa s njim i on je služio kao zastava za druge ljude. Abdullah bin Salma prenosi da je u bitci na Sefin, ja sam vidio Amar bin Jasira. Ovo su bile bitke. Bila je bitka Hazreti Ali i Mualvije, to je bilo s momenta u to vrijeme. On kaže, ja sam vidio da je Amar bin Jasir bio vrlo star. Abdullah bin Salma kaže, bio je vrlo visok i bio je brown u kože i bila je strela i Hazreti Amar je rekao, u ime Allaha, u čijim rukama je moja život, ja sam koristio ovu strelu kad sam branio časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tako mi Allaha, ako ovi ljudi nas ubiju, i baci nas natrag u to mjesto, ja ću to proglasiti da ovi ljudi nisu prava, da je časni poslanik u pravu. Hazret Amar bin Jasir je u to vrijeme rekao, doneste mi neko malo mlijeka da pijem. Časni poslanik je rekao, zadnje piće koje ćeš imati na ovom svijetu je mlijeko. Tako da mu je doneseno mlijeko i Hazret Amar je popio mlijeko i onda je otišao naprijed i postao šehid, bili su ga ubici. I kad je Hazret Amar doneseno mlijeko, on se je smijao i rekao, časni poslanik mi je rekao da će zadnje piće koje će imati u životu će biti mlijeko. Hazret Amar bin Jasir je prilikom Sefin on rekao, džennet je u sjenci sablje i žedna osoba će stići do izvora, ja ću danas se sresti s časnim poslanikom i njegovim narodom. Abdul Rahman prenosi od svog oca da je Hazreti Amar bin Jasir kad je išao Sefin na obali rijeke Ofrat, on je rekao da sam znao ako hoćete da ovdje dadnem svoj život i da sam znao da ova stvar u tvom da ti voliš što ja bi dao svoj život prije. Da sam znao da je tvoje zadovoljstvo u ovome da sebe stavim u vodu i da se potopim, ja bi tako uradio. Ja samo radi tebe se borim i ja želim da me ti ne učiniš da budem među gubitnicima, ja samo tražim tvoje zadovoljstvo. Hazreti Amar bin Jasir, on je bio tamo ubijen, neka osoba ga ubila i on je bio tamo postao šehid i jedan osoba također napala i odrezala mu glavu. Obodvojica su došli Muavi i obodvojica su rekli, ja sam ga ubio. Hvalili su se. Hazret bin Nas je rekao, koji je bio uz Muaviju, je li bio njegova ashab ili nije, ne znamo. U svakom slučaju, on je bio pobožna osoba, što je jasno iz njegove osobe. Hazret Amar bin Nas je rekao, tako mi Allaha, obojica njih samo se bori s vatrom. Šta god su oni uradili, oni su ubili Hazreti Amara i obojica govori, ja sam to radio. Vi se samo borite o vatri. Hazreti Muavija bin Nas je slušao ovo i vratio se natrag, onda je Muavija rekao, ja nikad nisam čuo da neko žrtvuje svoj život za nas, a ti kažeš da se ovi ljudi bore oko vatre. Hazreti Omar je rekao, tako mi Allaha, činjenica je ovakva, tako mi Boga, i ti to znaš i ja također, me se to dopada, volio bi da sam znao umro prije 20 godina i da se ova situacija nije dogodila, se mi ovako borimo. Hazreti Amar je umro u periodu Hazreti Alija, sa 94 godine je umro. Neki ljudi kažu da je to da imao 92 ili 93 godine. Hazreti Amar je sahranjen u Sefin. Jahja bin Abi kaže da je Hazreti Amar bin Jasir
kad je bio ubijen, kad je postao šehid, rekao je: sahranite me u mojoj odjeći, jer ja ću tražiti blagoslov u tvojoj odjeći, i sahranjen je u svojoj odjeći. Isak kaže da je Hazreti Ali i Hašim bin Udba, oni su klanjali dženazu, i Hazreti Amar je bio bliži Hazreti Amaru, a drugi je bio na drugoj strani. 5, 6 ili 7 tekbira je bilo tamo. Ova dvojica ashaba koji su radi istine se borili i dali su svoje živote da Allah dželešanu uzdigne njihov položaj. Ima još ovom više jača. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.